Pesek okruglica. Pesek okruglica štucati nije stao. Cijelo jutro je mamu zvao. Probao je trčati i skakati u nadi da će štucanje proći. No ništa mu nije bilo od pomoći. Mama je u pomoć stigla. Šapice svoje u zrak podigla. Počela je loviti okruglicu po dvorištu svom, u nadi da mu pomogne u štucanju tom. Ubrzo je mama stala, sakriti se dobro znala. U grmu je čekala da okruglica stigne i tada šapice svoje ponovno podigne. Kada je okruglica stigao, mama je rekla bu. Okruglica od straha skoči, šapicu u lokvicu umoči i štucanje ga više u igranju ne koči. Zagrljaj okruglica mami je svojoj dao. Poljubac na obraščić mamin je stigao i bio je sretan što je tako dragu mamu imao.